Premudro, smerno stojimo, čujmo sveto evanđelje. Mir svima. Čitanje svetog evanđelja po Jovanu. Koji mu dođoše, zaista vam kažem, ko sluša moju reč i veruje onome koji me poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista vam kažem, ide čas i već je nastao kada će mrtvi čuti glas Sina Božijeg i koji ga čuju živeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi, a dade mu vlast. Bili svetlih lica od onih odnegovanih u raskoši i sam se blagi care blagoslovi semenova sa raznim plodovima i osveti verne koji budu jeli od njih, jer sluge tvoje prinesoše ovu tebi, slavu tvoju čast, svetog velikog mučenika Kosovskog, kneza našeg srpskog Lazara i u spomen svih onih koji preminuše u blagočestivoj veri i pravoslavnoj, i ispuni blagi Gospode sve spasnonosne molbe onima koji lepo spremiše ovo i evo spomen sada vrše i daj im da se naslađuju večnih dobara tvojih molitvama prečiste vladiteljke naše Bogorodice i prisladijeve Marije i svetog velikog mučenika kneza Kosovskog Lazara i svih mučenika i mučenica čiji spomen sada vrši i svih svetih tvojih, jer ti blagoslivljaš je sve, čije sve i sva Hriste Bože naš, tebi slavu uznosimo bezpočetnom Otcu sa jedinorodnim tvojim Sinom i sve svetim i blagim i životvori tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Milosti svojoj molimo ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za preosveštenog episkopa našeg Irineja i za svu Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za ovaj hram i za današnje svečare Miodraga Planu, Aleksandra, Đurđinu, Nebojšu, Isidoru, Luku, Miju i za sve parohijane ovoga svetog sabornog hrama, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivni čovekoljubiv Bog i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Molila Gospodnje, blagosloveno. Kosovskog, čiji spomen sada vršimo i u čiji spomen hram odslužismo u svetu liturgiju i pod čijom zaštitom živimo. Svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotopčiva, prosvetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog čudotvorca, Svetog Petra Cetinskog,
svetih srpskih novoprosvetitelja i učitelja Nikolaja Žičkog i Ohridskog, srpskog i pravoslavnog, Justina Novog Čelijskog, Mardarija i Sebastijana, prosvetitelja Srba u Novom svetu, prepodobnog starca našeg Nikanora, proigumana Hilandarskog i pomiritelja Australijskog, svetoga patrijarha Jefrema i svetoga proroka Amosa, svetih lionskih mučenika Fotina, Aleksandra i Irineja, svetih pravednih bogoroditelja Joakima i Ane i svih svetih, da se smiluje na nas i spase nas, kao jedini blagi Bog koji voli čoveka. Amin. Molitvama svetoga Oca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Molitvama svetoga Vladike našega, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Starom običaju uzimam 1/4 ovogodišnjeg savskog kolača i molim ko bi se prihvatio da bude domaćin ili pak domaćica za narednu godinu i za sledeću slavu. Ne morate svi odjednom. O, prosto. Vidite iz ovogodišnjeg domaćina koji mi se reći. Nisam uzeli su registina, ja bi uzeli odmah, ne biću Današnjim domaćinima i sjem parohijanom sjatagog hrama sego podaš Gospodi dolgodenstvenoje i mirnoje žitije, zdravlježe i spasenije, na vragiže pobjedu i odoljenije, i vosjem blagoje. Ovaj današnji dan čestitam i Otcu Proti za narodnu godinu. Čestitam svima vama, svima nama, neka je blagosloven ovaj današnji dan, srpski Vidovdan, neka bi molite svetoga velikog mučenika Kosovskog kneza slava na mnogaja i blagaja ljeta. Amin, amin, amin. Bože daj.